Neko je pametan rekao, mi se rađamo kao neznalice, a ne glupi. Mi smo neznalice kad se rodimo, ne znamo ništa, ne, tek trebamo naučiti. Nas glupe činimo obrazovanje. Jednostavno zbog toga što mi mislimo da je inteligencija, ako raspolažemo sa puno informacija, to nije inteligencija. To je samo jedna vrsta inteligencije. To je memorijska inteligencija koja danas je nepotrebna. Ona će izumrijeti kao takva, zato što vi u džepu imate telefon koji izvadite i sve te informacije imate na dlanu. Školstvo je bilo zato napravljeno tako nekada zato što niste imali te informacije. Vi ste sve to morali nekoga naučiti koji je to već pročitao. Ne znam, pročitao je 50 knjiga, iz tih 50 knjiga je mogao izvući informacije. Vi niste imali mjesto gdje ćete te informacije drugdje izvući. Vi niste imali čak i na televiziji, ako ste imali neke znanstvene emisije, to je rijetko bilo. Bio onaj Opstanak, se zvala jedna emisija o životinjama. Vi ste tu mogli vidjeti iz Afrike nekakve životinje i tu nešto ste pričali o tome, ali vi niste imali nikakve informacije osim onih koji ste naučili u školi.